Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live, makalingaw nga Friday morning karon atong makauban impersonator sa usa ka sikat nga American singer-songwriter. Moves, outfits, style ug gesture pa lang binimog si Taylor Swift. Pero siya diay si Taylor Shiteh. Usa siya ka Oponganon nga impersonator sa sikat nga singer nga si Taylor Swift. Gani sa iyang passion and career, nakadani siya og mga fans, lakip na ang mga naghatag og lingaw sa katawhan. Karong buntaga, ato siyang ila-ilahon din hilang sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag ug welcome sa programa Taylor Shiteh. Good morning. Hello, good morning mga kapuso. This is Taylor Shiteh. I'm so very glad and overwhelmed to be here for this morning po. Hello po, Mr. Nico. Thank you so much for joining us this morning. Salamat sa pag-uban o paghatag og pagsabag og good vibes sa atong mga kaigsuonan mga kapuso. Kano sa man ka nagsugod sa imong pagka Taylor Swift fan? Ug unsa may giganahan nimo sa iya ha? Actually, it all started because na ako best friend pag high school nga. She really loves Taylor so much. Yeah. First year pa mi atod way back 2009, 2010. So that was the time na naganaan sad ko because Taylor was being part of every kanang high school life sa amuang batch. So part gid si Taylor, especially sa iyang mga songs nga Love Story and You Belong With Me. And then mo to nga up until today kanang fan gyapon ko niya. Then I do really love her songs and her also as a person. She's very kind as well. Wow. Arita sa imong personal life kang Taylor Shiteh, para mas maila-ila sad ka sa imong mga fans ug supporters, kinsa man kuno ka behind the camera? Yes, everyone. Mga kapuso, ako di ay si Popoy Dilano. So, akong tinuod pangan kay si Jinjin Berami from Lapu-Lapu City. So, without doing drag, I am a freelance makeup artist, Cebu and Lapu-Lapu based. Oh, wow. So, kano saan man ka nagsugod pag somehow impersonate sa imong idolo? Talking about it, way back then, since I am a makeup artist, so gina-try rin ako og kanang sunod iyang look way back 5-6 years ago. And then, this year lang, it really pushes me hard to pursue my drag career. And then, moto nga, since fan man jud kay ko niya, gitry og gi-pursue gid na po siya og star. Then I was given the opportunity to be guest in a mall show together with a certain group which is called TS Cebu. So dito nag-start ang gateway sa opportunities na mo to nga nani nako karon na Taylor Shiteh nako. unsa may kabag-uhan, unsay kaayuhan nga nahatag ni Taylor Swift sa imong kinabuhi? Yeah, it really opens a lot of opportunity for me as a drag artist, and also because ang mga Swiftie kay they really love so much Taylor nga kana bitong bisag makita ako nila as a drag impersonator more ilang love kang Taylor kay ari po nila gina show na po muna every time mo perform ko almost full house. Then everybody was so supportive yun, as in super. So I love the Swifties all over the world of here sa Philippines. Wow. Jin, unsay gibati nimo nga murag dili gid maapil ang Pilipinas sa Eras Tour ni Taylor? Yeah, sadden kay siya actually because almost everybody is rooting for it. But then, very soon, that's why we're doing this together with Taylor Shiteh. So kami lang sa magpa-experience sa Eras Tour sa Philippines. Wow. Para sa ato pa Filipino Swifties. Ug para sa imong mga fans, mga nagtan-aw na to karon, pwede ba mga yung sample kuno sa imong Taylor Swift moves? So I think like my most favorite part lang kang Taylor nga moves, like it's very iconic and it never go out of style is mga kanilang siya nga like doing this heart sign like this so that is a very Taylor Swift staple yun. Wow. So that's it. Fan na fan gid ay kayo si Taylor Shiteh of course kang Taylor Swift. Para sa 9th National Clean-Up Day ugmang adlaw nganong naka-decide man ka nga mo-appeal sa mong kalihukan, doon ako nakaihatag nga tribute sa atong mga volunteers ini Taylor? Yeah, actually I was also invited for this kind of program, and then yeah, this is for everybody good, like way of saying thank you for the volunteers for doing it. Bisag ako sa self mismo dili ko ka volunteer or to do the cleanup, at least in my
own special way in my performance show na ko nga how thankful I am tungod sa maong event o sa maong programa. Ug tungod kay mahimong parte man kani nga dakong event sa clean up day para nimo Taylor unsa may mahatag po nimo unsa may ikaambag nimo sa atong kalikupan atol sa 9th National Clean Up Day. I think akong masulti lang is if it's for everybody na we should be responsible as a citizen, like, and it will start to myself also na like the earth is the only home and safe place for every one of us, so dapat we must take care of it and it will start to ourselves yun. Thank you so much for joining us this morning. Salamat o good luck sa maabot mo nga mga concerts o mga events. Taylor Shiteh, mga kapuso, thank you. Thank you so much. Hi, may mo hi, Dad. Salamat o mubalik pa may mga kapuso. Tutok lang.